Hingke kalbur family jotono hambai hingke nogo mistri family balo khaba hingke samorok pakhet thangsinai daran songkaba pala pashe ko pala room kasa do pakhet tai room kasa tongko iyabon baginyai bono thangsinai songkaba tuniri nyai nyai tongmalo khala khala dong hangke bono ga biman rok bono tisoro ka bono ang tuniri direct bi nogo direct thai bono nog kumte bazar jara ni ni songkaba tuniri nyai ni nogo ta hingke ang no bono phungana bono gobo darama hidup lasa wah saya bina kamu mana kanaka hingke ang chuddo dogana sama kanai ai to saya kare hega tabuk ang mananya kunir bagi thang joka hajing ko nong nokla ke tabuk sunga thang joka ya hingke mana jonglan nok ber phebin le bere yo bye nago tata de kala ya bos kadi kala nya ang ko tau kunir moi thang joka yang tabuk doni bazar parangnya yang sabo ga na video khai somai kiri tau khajada ai to joy kare jotono na hamai sedimi ko hol manle han hai jotono hambai henge tabukhe ang mistri no manai mistri na tuniri nyai yang nimaiti phayo nimaya kasa an logi phanya bora khabu jongo hengke mana nasi tong bos samona ngo hene haba jaga bo hamajagi ko je mora no man nok lama kasa kanu biya jangana gerang tamno ko thangpurno progna omongkha sagani mai jago jompui blog andar khobjago naitoni soy kare ai blog ke kalbur family omrok foto bojan hai pas lajak pa bakam video khayu samia foto bojan hani ko lajak ke kuk na to sajo koro ai da ge yang ka okay this is some family ke okay jama chongno jagaro ko sajo sajo ka tongare kalbare phajak sabne kalbare phajak puno gana tak ai tam nik ten sa to video sakte beter pai thangka amani bagai video kam ka sak simalia tes kam ka sak tumnai he tamase beter pai thangai sasa jebla amani bagai video kisa para sing thangata mara ang thangpro borok skari khai borok ma tongmani ke totobi ko koyok jana tongkho ayang bo borok asujak engke maisam phajing bo tongo borok bangkha motamuti komoni bagai ang phun beter phai thangine video barang thangata naitoni se kare ain blog jotono hambai